Amandla angazi noma ngizwakala kahle yini izwi lami selishile bafowethu angibingelele ngufele emntwini umfana wakwaGumede ngokuzalwa ngizalwa khona leHarding ngokufunda ngifunde khona futhi leHarding eKapa Amanzi sakhayedwa icekeza isemagogo izikole besishintsha ngoba izikole zikude namhlanje zisasekude bafowethu angiqale ngixolise ikakhulukazi kubanikazi bedolobha la ngabala khona umhlonishwa wami umeya kanye nabaseduzane bakhe bafowethu ngiyaxolisa kakhulu ukuthi siwumphakathi waseHarding namhlanje sizothula izikhalazo nokukhala kwethu. Mina ngomunye wabantu abasesilungwini abantu abaningi abakwazi ukumbona kwi-TV nabakwazi futhi ukumbona kwi-radio. Kuyenzeka ke kuhamba isikhathi abantu mangaba bekhala kuwe kufika la nawo othi hayi shuthi ikhona into engenzeki kahle eHarding. So baningi abantu abakhale kakhulu kumina ikakhulukazi abantu eHarding bakhala ngomsebenzi awukho umsebenzi eHarding alinawo umsebenzi kodwa mawubuke eHarding izitolo ikhona noma indlela yokuphila eHarding ikhona umbuzo kube suba wodwa lezi izitolo ezikhona zibuswa obani. So wona umbuzo engaba nawo ke lo ngase ngiba nento ethi uma mina ngiliyekelela eHarding nginabantu abamore than 100 asebe complainile abaqhamuka eHarding ukuthi imisebenzi eHarding ayikho sigcina siye esilungwini siyodlala abantu futhi nakhona ufika udlala umuntu la uhleli khona hostel udlala umuntu la uqashe khona uphinde futhi udlala umuntu ongakuholeli la usebenza khona okusho ukuthi mayifanele uhluleke ubuyele ekhaya masubuyele ekhaya thiya esilungwini nibalekele imisebenzi. Yini eyenza ukuthi eHarding imisebenzi ingenziwa noma ingabi khona ingoba eHarding imisebenzi eminingi seyifukenyelwe abantu bokufika. Okokuqala lokho okwesibili bafowethu eHarding iTVET asinayo izingane leHarding ziyafunda iqedwe umatric iphase kahle ebese ziyaya endaweni ezikude ziyofuna imfundo engcono okusho ukuthi ngabe icollege engikubonile ngisemthatha ngibona isimanga. Niyazi ukuthi leHarding kunezingane ezifunda eMthatha kodwa ezidayisa ngomzimba. Into mina ngiyifica eMthatha ke le ngayifica mina myself. Uyabona ngaba ngiyima eRobotini kunosisi abadayisa inyama ngaphansi kube seyezo yedwa wabo shuthi uyayibona inumber plate athi sawubona mkhaya ngithi mina mkhaya uyaphila ngiyaphila mkhaya ngithi mina ungazelaphi mkhaya wangibingelela uthi mina ngowaseHarding ngowasegugwini ngithi mina pho nenze njani la uthi nje ukusibona so7 abazali bayahluleka ukusifakela imali uNSFAS awukhokhile indlela yokuthi sidle iyo lesiyenzayo. Ngifice izingane zaseHarding eMthatha zidayisa ngomzimba. Enye into yesibili le engenze ngathatha isinqumo ngathi mina noJesu sizoba into eyodwa makufanele ngife eHarding vele eHarding ngiyobulawa abantu baseHarding futhi ngiyobe ngifela lona eHarding. Mina ngizela izingane zamantombazane izingane zami zamantombazane ziningi ngibuke ukuthi kusasa lengane ethe yasegugwini edayisa ngomzimba la kusasa kuzobe yami ingane. Akube ukuthi mangaba kube eyami ingane akube ukuthi mina njengoyise ngizamile ngahluleka. Esinye seyizathu esingenza ngimela ukuthi cha kuyikhulu zaseHarding siyacela abafowethu nisakhele icollege ngoba manje varsity mhlawumbe awazobabikho lezi izingane lapha sisebenza kanzima. Uma ngabe intombazane inayo option inayo into ezodayisa ngayo eyomfana yenzani eMthatha eyomfana yenzani eThekwini eyomfana yenzani eGoli. Mina abafowethu vele sengifile kodwa manje ngibulala lento ngiyafisa ifike kubazali bethu okuyibo abaphethe eHarding. Mina noma ngangibulala mina kodwa uma nezingane zami nezingane zasekhaya ngayibulala ngoba lokusukuma ngikusukuma ngisukuma ngoba ngithanda ngisukuma ngoba ekhaya mina mawe egcikeni kunabafana abawu5 labafana bobu5 ngibathathe bengenalutho emakubo ngathi nami anginalutho kodwa ngeke la ekhaya silale singahlanga. Bonke labafana laba oyise babulawa amanye amadoda ayekade ebona imali elula namhlanje leyo mali seyaphela kodwa lo bafana basekhaya mawungaye ekhaya uzofica khona abafana ekhaya labo bafana oyise babulawa amanye amadoda njengoba nami namhlanje ngizobulawa abafowethu engikhule nabo abafowethu engishizila nabo
abafowethu engithwala ubunzima nabo ekhaya mawuye ekhaya uzobona kunezindlu ezakhiwayo ezimile lezo zindlu kuze zime ngithatha imali yeroof ngafaka upetrol ngahamba wonke amamashi nginxenxa abafowethu ngicela niyongilwisa yathi njoba namhlanje nibabona abafowethu bela abekho la ngoba kube mnandi kumina ngithatha imali yasekhaya okuyimali yomzali athi umzali phuma uhambe uyosebenza la ekhaya mina mawungayi ekhaya namhlanje ngithe mangifika mina ngiqala ekhaya ngathi ma kukhona ukudla uthi Mthokozisi kusele impuphu esoyipheka namhlanje kuphela mawuye yathi isicelo usibuyele lokhari awukho ekhaya ukhari njengoba ngimla kodwa ngikwazile ukufaka imoto ezintathu upetrol okusuka eThekwini ngize la ngizolwela abantu baseHarding okwesibili lokho okwesithathu ngicela ukubonga kakhulu kuba bumele angibonga izinto eziningi kumele ngithe mangifika ngingakhulumanga naye kodwa labe kade ngikhona ukwazile ukuzwa ukuthi kunensizwa yami eseyintabeni elwayo elwela indaba ukuthi South Africa kayilungi yayisimeya ingilalela noma ingangilalelanga ngoba bekuyiprogram yakho masipala kodwa lokho okuncane ebengikhuluma ngaphandle ikwazile ukwenza namhlanje yathi ngamacontainer ebekade isikhala ngawo ebusuku kunabantu abancika kuwo babamba abantu baseyadinga inkunzi namhlanje lo macontainer imeya wasusile okwesithathu lokho engithi ngiyakubonga kwimeya ngiphinde futhi bafowethu okwesifoni ngaba mhlambe kuzolandela okugcina ngibonge kubafowethu bamatekisi namhlanje ngibalethela ibhizinisi elingasukumi phansi wonke umuntu olama esegoduka aye kubafowethu bamatekisi agibela itekisi agoduka ngoba wonke umuntu ola uthemeza la wagibela itekisi wezala ngiphinde ngibonge kubona emihlanganweni yonke ebekhona bathe ongenani bazosipha isikhathi esincane sikwazi ukuthi sibe la sikhulume sikhale lento esikhalayo kodwa umsebenzi wabo uyafa noma ufa ngoba sizokhuluma into esile bayasinikeza lesikhathi esincane ebese siyabakhulula baqhubeke basebenza abantu besifola bengibabungayo abesifaye bafowethu ngibonga umphakathi waseHarding phakathi waseHarding ningithande kakhulu ningangazi iningi lenu alingazi lingaze emafonini ningithande kakhulu bafowethu nodadewethu ningangazi ekufanele nikwazi namhlanje nami ngiyanthanda konke lokho ebekade ngikwenza ngaphandle bengingakwenzeli umndeni wakwaGumede kodwa bengikwenzela umphakathi waseHarding into engayisho mina ngiqala lento ngathi Harding angifune esikhundla angifune ebumeya ngifune ebukhansela ngifune ebunduna kodwa ngifuna ngelinye ilanga uma ngihlangana nomuntu eThekwini ehamba ngemoto ebona imoto yami angimise athi fele emntwini namhlanje ngiyasebenza ngisebenza eHarding ngoba wakwazi ukuthi ube umunye abantu abasukume eSouth Coast wayimela eSouth Coast mina ngifuna lonto kuphela ngifuna ngelinye ilanga uma kuba nezingane ziba othisha zifundisa izingane zami uma ithe yakwaGumede izalo fele emntwini ebese yakhumbula ukuthi ufele emntwini ngelinye ilanga wanikela ngempilo yakhe ngoba mina ukusho nje kube lula mina ngenzeka lenyanga ngingayiqedi no ukuyiqeda ngingayiqeda ngethonga lami ngingayiqeda ngemthandazo yabafowethu ngingayiqeda ngenkani yemithi engiyisebenzisana ngiyinikwa abafowethu ngingayiqeda kanjalo kodwa into engenza ngisho kanjalo akukho mina la ngiphephe khona mangakubuza into elula ekhaya kwaphihlizwa amawindo wonke umuntu uyazi ekhaya kuphinde kwangenwa isibili wonke umuntu uyazi yini enizwayo ngalelo cala njoba namhlanje sihlangene ngecala laba abantu zakhe yini enizwayo progress ngecala lasekhaya yikho indaba ingekho ingoba ufele emntwini ulwa namagwerekwere icala lasekhaya lavulwe eHarding la police station eHarding yalidlulisela ebhisi ibhisi bathe ekhaya sifike kabili izofuna abantu abenza ukubi ngoba nabo labantu abenza ukubi babethunywa abafowethu baseHarding okubi ke kubona abafowethu basekhaya indlu yinye impepho yinye mangimbopha umndeni uyaqala ohlukana phakathi uma ngabe ngiyomfaka imithi ngimhlanyisa la ngihlangana khona naye manginomcimbi ekhaya ngiyazi ukuthi khona into ezoba yinkulumo azoyikhuluma nami engezuzwakala imini ozobe embulela lo nembeze ngophila nayo kuze benini mina ekhaya kwangena abantu basekhaya kodwa abantu basekhaya bathunywa abantu baseHarding abantu baseHarding ngeke ngibasho babethunywa amagwerekwere ukuthi kuzobulawa mina so ngiyento elethini ke leli cala lasekhaya eliselisenyangeni esibili
okunanamhlanje abantu abalenza bayaziwa kodwa bakaboshwa njengoba ngikhuluma nawe amaphoyisa ekhaya afike kabili futhi ayikho into ephathekayo asayenzile ngidlendwa ngikhuluma iswakala ukuthi uma ngabe ngifa isandla nazi ukuthi sikuphi mina ningaboye kongibuza kwenye indawo anoye police station yongibuza khona ukuthi ufele emntwini obulawe yini mina nje ningayi kwenye indawo nilonisola abantu abaningi mina noye police station nibuza ukuthi ufele emntwini obulawe yini yeah so ayikho enye into mina engangibulala ngaphandle kokuthi ekufeni kwami ungaqini komthetho nokungavikeleki kwezakhamizi zaseHarding eHarding mangabuza umbuzo wodwa sengizohlala phansi ikangaki ngakini ubona iveni ngaphandle ukuthi uyibona mayizolanda umuntu akwenzeki indaba ingoba amaveni akuwona okuzolanda igebengu la okuzokhatha nina aphuma ngoba ezobamba abantu abenza kahle afuna abantu abenza kahle kodwa laba abenza kabi awabenzi lutho mina nginama video abantu abangisabisayo nginama VN abantu baseHarding abangisabisayo nginama message mina abantu baseHarding abangisabisayo nginabantu mina engathi mangisuka lesixukweni ngibakhomba ngithi lo usethe wathi ngami mina ngiyona inyanga kuphela kodwa ngiyakwazi ukwazi umuntu ukuthi ucabangani ngami so selilonke ke bafowethu engizokwehlela ngezansi Harding bafowethu ngiyanithanda imeya izama konke okusemandleni wayo ukuthi ilungise iHarding siyacela ukuthi ubaba umeya akasifakele icollege noma ina angayifaka ukuze izingane zasemakithi zingapheli edolobheni mawungayikhola lento engishoyo hambe ku Road ku Road uzofica izingane ezu20 kulezo ngane ezu20 ezu3 zaseHarding azi ku Road ilakudeswa khona ngomzimba ilakudeswa khona ngomzimba uphakela umthakathi bese mbili kulo mbili abekuwona ephethe ingane kulabo abantu abebedayisa kunentombazane eyodwa seHarding eHarding imisebenzi ayikho into ekhona eHarding ukujutshulwa kwethu ukusatshiswa kwethu ukungavikeleki kwethu kodwa kufanele ngabe siyabumbana likhulu bafowethu eHarding uyacabanga uma ngabe wena unamandla uzothatha isitolo esisodwa ngoba wena ule uhulumeni uthatha isitolo esisodwa uqasha amantombazane awu4 okusho ukuthi imndeni ewu4 isizophila eHarding basebenze lapho nomunye wena ngoba vele ukahulumeni noma wena vele unemali ungaveli kube wena ofrontayo ngabantu bala kungaba abantu bangaphandle abafronta ngabantu bala sengehlela ngezansi bafowethu ngiyanikhumbuza eHarding angifune esikhundla ngisho esisodwa noma ngathi ke linye ilanga ngiyangivotela angifune esikhundla ngoba eHarding mina ngibe khona kubulawayo mina eHarding nginabafowethu engikhule nabo bafile